Gledate Gorenjska poročila na GID TV. I've always been very interested in moving to Europe. I think a lot of it has to do with the quality of life here as well. Ameriškemu državljanu Jasonu Kramerju je belgijska farmacevtska družba leta 2014 ponudila službo. V Belgijo se je preselil s pomočjo sheme modre karte Evropske unije kot le še 18 drugih tisto leto. Karta omogoča visoko usposobljenim delavcem iz tretjih držav, da lahko opravljajo delo v vseh državah Evropske unije, razen v 3. Pritegniti nadarjene kadre ni preprosto. Do leta 2020 naj bi Evropa potrebovala do 756,000 usposobljenih informatikov in okrog 1 milijon zdravstvenih delavcev. The blue card is currently not very well known and it's not very well publicised by member states. Some countries prefer to use their own national system. And then there are some countries who simply don't take advantage of the system. Leta 2015 je bilo izdanih zgolj dobrih 17,000 kart, večinoma v Nemčiji. Za večjo privlačnost modre karte bo Evropska unija poenostavila postopek pridobitve. Kako? Z nižjim plačnim pragom, s krajšimi pogodbami in s pomočjo za diplomirance iz ključnih sektorjev. This is a scheme which will not be about mass migration, it will be about targeted migration to fill a skills gap.